Hükümet işlemi etat degende to'xtatish kerak turganlar. Uyat. İşte atamiz. Chechib atamiz masalalarni. Yaqinda bir masala dedi mi söz negizi? Pasportga ulutu degen jerde yazış kerak, yazbaş kerak degen nurçu oldu. Ha? Okuy yazmasam ölüm degenler çıktı, yazmasa deli bolaveret degenler çıktı. Bu mesele çekildi. Bolğonda da bunday demokratiялык жол менен демократичный жол. Мындай деген токтом болду. Эми паспортка улуту дегенди каалаган киши жаздырып, каалабаган киши жаздырбайт. Болобу экен? Кандай дейсиз? Чечсе болобу экен? Болот экен. Мындан кийинки бериле турган паспортка улуту дегенди силердин кааламыңар менен болот. Болду? Мен паспорт столдун начальнигимин. Kesengер болар, kimge жаңы паспорт, жаңы үлгүсү менен болсо, алсаңар болот. Чыгам, sen ketпей тур, мен тезирээк чыгам. Жарым саат 30 секундда чыгам. Менин атам паспорттун начальниги. Сен эмне билип атасың, Көп жылдан бери. Тезеле, қолыңнан шығам. Ет қалыс жоқ, да. Ата қандайсың? Жақсы бе? Ата, мынау баяғы документ. Мындай қылып қойсаңыз баяғы бойынша лече. Ошаны ертерек бітірейін ата. Шоматаңын үйінде жүргенде жүресіңдер. Бұл деген ишхана. Ова, білем, ата. Қанты үйлі білбей ғана, нем ишханаңызды. Ата, баяғы қағазда қол қойып, баяғы бойынша документ, паспорт. Жүрішкі. Неге? Ешке шығып. Үрі бар. Ешке шығып, как положенный кир. Мен сен үйді атаң, бұқтың ба? Бияқты дел атамсыз дейм, бияқты атамын есімде қандай жасайлар, Бардық нерсе ұшық оқшыған майда чүйдеден башталады да. Ертең мен қоқыс президент болып қалсам, анан тайраңда үйреніп қалған бала үшінті президенттің баласымын деп. Чешке! Маззада ата ошолчу. Шықты ата! Ой, ата, деме? Шықтен! Не дейма? Ешік тақылдатып, ұрусат бар сақал деп кел. Ата, тамашаңызды қойың, ақ сақал деп сізді қантып айтам еме? Шықтен! Шында бір айтқасы ба? Ата, мен Қалыбекпін. Қарландасың мені? Мен көріп тұрам Қалыбекпен. Ертемен машина мен таштап кеттім өзі. Шықтен ешке! Бұларды шындайдан көндірбесің жаманда. Кейім ойныңа мен олғаннан деп түшпе ойдым. Так, кіре бер. Ассаламалейкум, ақсақал. Алейкум ассалам. Ақсақал. Хош. Мынау бағы паспорт бойынша документтердің барлығын даярлап келдім да. Ошоны бір көріп тұрғаннан кейін қол қойып. Алдығы туралы справка бар екен. Бak, атаң менен апаңдың үйленгендігі туралы куәлігі бар екен. Бар ма екен, Бар екен. Улутың кім? Не әлі ол болғансың? Сізді еш танымай айтам да, ата. Улутың кім деп атам, улутың. Қырғыз да? Тәжік емесің ба? Ошо қырғыз болсаң, қырғызмын деп айтқында. Солырғында сол. Жойын білес қоям ұлытым мен. Bilmem, bilgim de gelmek. Özünüz жасау. Ağzı unutmasınız, kadal olur. Bilmeyin, her gün özü bilmiş gerek. Özünüzün bana unutun. Yani bugün ayağınız mı yedim ortada? Ya men Kırgız tilde özünüzün de çok ayttınız men. Duravadı, ağırsadan. Kırgız tilde yüzünde.
не дешімей bilmiyorum. Тілім çaynamaydı onu. Ya buna Kırgızsın. Sen Kırgızsın deb başın көтеріп жүргін деп айтқансыз. Мына өзіңіз мына үр жазып бергенсіз маған. Мына үрді қай жерге бармағын айтып жүр дегенсіз. Мына дастықпен айтып жүріп. Мен Kırgızмын, ұрпағымын Манастың. Миллиондығының салында айтылған. Ис қалтырып дүйіне жүзін қыдырып, қылымдардың тарық жүгін арттырған. Мен Kırgızмын, ұрпағымын Манастың. Өзіңіз жазып бергенсіз. O zaman patriot ekesiniz. Patriotmын да. Kırgız üçün geldi. Молодец. Mına pasporttağı Ulutu degen жерге ошондо kim деп жазайын? Бүгін қаншаншы күн өзі? Ой, не деп жазмақ ілеңсің? Kırgız деп жазасыз да. Хорошо, мындай да. Өкмөттүн жаңы токтому боюнча паспортка Улуту деген жерге Kırgız деп жазыш үчүн $1000 төлөшүң керек. Kırgız деп жазыш үчүн мен $1000 өкмөткө? Жаңы токтомду ошондой. Kırgız болушам кийин болуп кетти го. Не кыласыз? Коюң үчүн $1000 өтө эле кымбат го. $1000'ың жок кыргызсыңбы? Жок, $1000 бар. Анда мен апаман алып келейин $1000. Не? Апаң алып акчаны сага эмес мага бербейт болтурбу? Так, не кыласыз? Анда башка варианттарын карайлы. Варианты бар. $500 төлөсөң, онча меле кыргыз эмес деп жазып берет. Onca mı ne kırgızınız ha? $500 da. Sonra. Uşattı mı da diyor şu. Onca mı ne kırgız emes degeni menge tushayapti da o'zichi. Men yoqni o'zim o'ylab qolaman. Men kırgızmanmi, kırgızmasmanmi debchi. Oshnanidan so'rayman, mana kırgızmanmi desa, kırgızsan qo'ysang, ha dedi, gapimga javob berasan, javob beraman dedi. Qo'ysang mana hamma saqlaydi. Ben kaçandan beri özüm maşından geç oluyordum da aşınızdan soru ediyordum da. Sen kimsin o ki? Ben o şunu alpama kömürden sunayım da oradan. Sen benim başıma aylanıp akşam var mı yok mu? Hayır akçadan gittim işte. $500 koyun hem. Onda bunday. Ulutu degen жерге hiç belanı жазбай koysa Bekir'e жазып берем, bunu mu? Eşteke yazmayız. Bunu Bekir. Mayliçi. Bana. Bunday variantı var da. Şu sana şoğun beçeriler için memleket bir жақсы bunday nemeni karadı da. Eğer makul olsun pasportuna Ulutu degen жерine men вообще Kırgız'ды tanımayım dep jazdırsan sağa memleket $1000 төлейт, bunu mu? Memleket aksı töreye başladı. Bu Kırgız'dı men вообще tanımayım degenge makul olsan değil mi? Kırgız'dı men tanımayım dep жазабыз, $1000 alam. Olur mu? Sizge bak unutmamaçı. Bak. Yok, emine özü bu pasport özü gerekidene çok hayır. Pasport uyda turadi da. Burada. Uyda turadi. Şaylığını işletilmeyin. Demal prava bo'lgandan kunda ko'rsatib turgan. Uyda turadi. Akşam olgandan keyin uyda düzültme aslında turadi. O'shada mayli roziman. Bo'ladi. Akşam alaylik. O'shani жазбам, men Kırgız'ды tanımayman deb asla жазбам. Men Kırgız'ды ko'rgan ham emasman deb жазбam da shunday. Жазбайм, bo'ldi. Mana. Demeni berib qo'ysam. Biroq
Айтып қой, жаңағы мен қырғызмын, ұрпағымын Манастан дегенлеріңді бүгіннен бастап айттағын, ұқтың ба? Жоқ, бұл айтылбайды бүгіннен бастап. Мына, бұл бүгіннен бастап бұл мынандай айтылады. Мен қырғызман, ұрпағымнан Манастан. İşte atağız. Arkalı. No! You fucking imagine what the nuts of one and has a passport. I know what she's going on. Children people. If that poor children walking in the chain and there ain't no passport. Okay, they can stay away. Oh, yes. Здорово, брат. Паспорт надо подписать. Паспорт надо подпись Туратмайдан. Мындай жігіт, жаңа Улуту деген жерге не деп жазамыз? Не понял. Улуту деген жер бар паспорт. О жерде не деп жазамыз? Не понял. Что за это? Улуту. Улуту да, Улуту мындай. Иттин де мындай немес болот да, бул бүлдөк, бул акчарка дегенчи. Братан, слышь, меня по барабану. Улуту по барабану. Молодец. Сага по барабану болсо, мага тем более по барабану. Все? Окей? Окей. Thank you very much. Şunlara göre bunu по барабану. Тынчырақ, ақырын, тынчырақ. бала, О, паспорт ұстады? 안녕. Оғылы тұра! Бұл күл түйгені тағын алды. Отырып, тұра алмай қалдың отырған деді. Тұтқан чүчіқтай оғана тағын алды. Бұны орды қарашы, бұны қарашы. Şu sağ şoğunlar kırgızlı çok kıra тұрған бала таң алды, паспортын отырып алды. Не oldu? Балдарды паспортыңарды алып келгіле, паспортыңарды алмаштырып келгіле десе, бүресі барып тұр, мен опшын қырғызды танымайын жаздырып. Бүресі барып тұр, маңа по, барабаны да жаздырып паспортыңарды. Менікін жаздырып кел десе, менікіне вообще жазбақты ұлыдыр. Tanrım Allah'ım. Ne Kırgız'a gelenlerden uyarı otasınlar, namustan otasınlar Kırgız'da yazanlar. Ben degan mizam çekindi işte otam. Ben mizam qanday bo'lsa o'shanda jamoa. Vurdum mizamını vurdum. Sen mizamı Kırgız'da yandan uyarı kalıyorsun. Bu bayağı konstitusiyada qanday bo'lsa o'sha. Vurdum o'sha konstitusiyam. Senin konstitusiyalar bile degan konstitusiyadan ayli. Sizlerin konstitusiya qaraganda mektep raspayasi tuzib bo'lganda. Mektepni raspayasida yozilgan ayın bir jumaga ketadi. Sizlerdiki ertemene yazılıp 3'ten keyin qaralmoqda. Biri almashtiralı bizimle koyumuz bizse birimle tekege tengelemiz bir de anın adı yıkılır. Joğor kengeştin bunday. O kengeşin duran, kengeş. Oşo kengeşin karımı olsam yaman kılanam. Kengeş. Bana ne kadar sasana men degan o'sha biylik qanday desa o'sha biylikni aytganda Tükürdüm oşa biyliğine. Şu Kırgız dep yazgandan, namuslangan, uyargan, oşa tükürdüm oşanın, uktun mu? Namuslangan oşa biyliğin, oşondan göre asını baksın bir yerge. Tamam, Kırgız'ın barışı sağışığındır akmaklar çok kılvadat gelip aldı.
Kızlar yazgandan uyandı. Yani siz ondayla kıyımlık olsanız Yazıp veriyor. $1000 töle mi? Yazıp verin. Kanca? $1000 töle mi? Akçana gerek. Ya. Viza boşandı da. Neyse boşandı mı? Ova. Sizlerge akçana gerek mi? He? Bırak. Bak, caz. Caz, kırgızlar, cazın yeri gel. Ben sizler namustan sonra ben namuslamayım Kırgız'da geldi. Özün aytmakçı, buldok, apçarka, mışık, koyandı, belav. Oşan it, buldok degen pasportu var, ittin. Kırgız'da it joga apmaklara sen bunu bırak. Şunu akça çekmeyin ki daha $100 verin. Bırak.